Ku mwanya wa gatatu kuri iyi top 10 ya Truth TV Rwanda y'abahanzi bamaze imyaka myinshi muri iyi game kandi bakaba bagikora, turahasanga umuhanzi bita Kidum Kibido. Uyu ni umuhanzi wo muri East Africa uturuka mu gihugu cy'u Burundi, uturuka i Bujumbura. Uyu akaba ari n'umuhanzi ukunzwe n'igitsina gore muri rusange, kuko ahagiye kuririmba rwose abadamu bamuha impano zitandukanye. Kidum Kibido rero ni umwe mu bahanzi bakoze umuziki kuva mu myaka myinshi ishize, ngira ngo murazibuka indirimbo nka za Seru n'izindi. Ni umwe mu bagabo bafite igikundiro muri East Africa, umaze n'imyaka myinshi mu muziki, akaba ari nayo mpamvu yaje ku mwanya wa gatatu wa top 10 kuri Truth TV Rwanda. Uyu mugabo kandi tukaba twanasuye n'urubuga rwe rwa YouTube, akaba amaze amezi 2 yonyine asohoye indirimbo bita wa Mutema. Uyu ni umwe mu bahanzi rero bakunzwe n'igitsina gore haba i Burundi no muri East